گھوڑے والے مہربانی کر اللہ تیری زندگی کرے کری ہے جی بسم اللہ کیمرہ مین رائے عبد الرحمان ٹھڈیا تینوں پھرو ضلع چھنگ ہاتھ توجہ ٹھڈی صاحب پہلا پہلا ہاتھ توجہ ہائے 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 اے میریا میرا چھت والا گیرلا میریا گیرلا اٹھی جاگو جاگو روزے داروں جاگو ہائے 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 تاڑی نہیں مرے نا میرانی کا ہاتھ رکھتا ہے ہائے 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 اٹھی مانجا میرا اٹھی مانجا ہائے 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 بسم اللہ آپ پنڈی لال مرید شکریہ ادا کر رہے ہیں جی حاجی عادل غلام شبیر بڑی گراؤنڈ آباد 1000 روپیہ انعام جی میرانی جی جیڑا تاڑی نہیں مرے نا ہاتھ رکھتا ہے اگر خان گاندھی بہت اچھے کیا تھا بڑی مہربانی شکریہ ادا کرنے والی ہاں جی جناب کے سامنے بلا کے آ گیا جی ملک سیف الکھچی جو ہاں جی روزنی جی جی ٹامری جی ہائے 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 شابہ کھچی 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 واہ کھچی واہ جی ٹامری جی کھچی تے ٹامری کا بڑا مقابلہ واہ جی واہ شابہ کھچی شاباش روزنی روزنی کھچی تے روزنی کا بڑا مقابلہ کھچی آیا کھچی آیا کھچی آیا آیا کھچی ہائے جی کھچی جی حاجی ملک محمد رمضان کھچی سے بڑی مہربانی اور سارے کھچیاں مبارک ہو گئی ہیں بڑی مہربانی رانا علی نواز حیدر صاحب رانا عامر صاحب اللہ زندگی کی طرح بسم اللہ کیا بات اللہ زندگی دراز کرے زندہ باد حوصلہ افزائی کا شکریہ جی نا بسم اللہ بڑی مہربانی کیا بات ہے جی نا شاہ بھائی شاہ بلوچا کھانے بلوچا کھانے سردار گول شیر خان بلوئی صاحب توجہ توجہ شابش شابش اگر سواد آیا تو تاڑیاں معافیوں نے اللہ زاریوں نے اللہ ماہ رمضان 1965 ہل جائیں گا بڑی مہربانی میلا سر پر آستیا ہائے 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 چیک لو ہے سیاد ہاں چودھری واہ ہاں چودھری ہاں سیاد ہائے اللہ جیڑا بندہ تاڑی نہیں مرے دا دربار سے کوئی نہیں آیا بیٹھا انہاں ٹر گئی رتی دے ماتم کرنے پیچھے ہڈیاں گزریاں ہوئی ہیں رانول میں ہاتھ توجہ کرنی ہے توجہ اہل علاقہ شاقین حضرات ڈولی بھوکا بابا دو کھوڑیاں ماریاں کرو تو اتھائی بائے بنجو ہاں جی اگے آ گیا مار زید عباس مچار شہب مچر شاباش سجی آجی مار شہد عباس نول کبیات مار فیم عباس نول شہباش ہائے 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 این اللہ بھی خیر واہ مچر واہ مچری تو بلا بڑے فٹ بدے مچر سڑیندہ ہائے 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 نول شاباش شاباش نول ہے مچار بڑا مقابلہ بڑا سخت
ہاتھ توجہ بابا جی لے دوڑا خرگوش نہیں بھگا کرنا اتھے کالے شہید چیلنج ہویا بلوچ تے تامری دا ظفر خان سونا تیرے میلے تے چیلنج ہویا بلوچ تے تامری دا وہ چیلنج والی کھیڈ بلوچ ہی سانو چیلنج والی کھیڈ دکھاوے تامری چیلنج والی کھیڈ دکھاوے یہ گل ٹھیک ہے جیڑا تاڑی نہیں مرندا مڑ اتنے آئے ہی کوئی نہیں کھلوتا کنجوسی نہیں کرنی بلوچ کا کھارے کنجوسی منع ہے ماں رمضان کا نیک مہینہ ہے جیڑا بندہ رل کے گیٹ سی ماں رمضان پیچھے سی توجہ ہائے 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 بلوچ ہائے 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 ہے واہ مل جانا واہ مل جانا ہاں جی جائی صاحبان نا جی فیصلہ دے سو تو نا اور کیا حال ہے بھائی خیر ہے کھیڑ صحیح ہوندی پئی ہے محبت کا شکریہ کبڈی پنڈی لال مرید ضلع جنگ دے وچ ہو رہی ہے مہربان کبڈی تے تسی پورا پروگرام دیکھ سکتے ہو لہذا تمہیں پیار محبت دے نال سبسکرائب اور لائک ضرور کریں ہے ٹھیک ہے
अली अली रियाजी बाब शाबाश यहाँ पे तवज्जो करनी है, तवज्जो है शकील खैर शाबाश जी कर लो, शाबाश हाँ कर लो वाह जी, कंबो वहिंदा है, कंबो वाकिया हाय 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 बिस्मिल्लाह हुण बलोच बस कर हुण औखा फती सिया हाय 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 कंबो की तो जोरदार ताड़ियां इस वक्त बुला कर जी सामल दियाल से मौजी शहर हाथ तवज्जो करनी है, तवज्जो हाजी सामल दियाल से मेरा इस्माइल खान तहसील हिम्मत हाजी मुच्चर साहब तैयार शरीफ मुजेर मुच्चर हाजी सरदार जफर खान गादी ने मामे की सदी हो जोड़ी राजी में रोजाना सीटा फूटी में जो बतियालो शाबाश दोनों जी एक बार मुझे अरबाज मुच्चर तैयार मलिक जीशान सुबह में थोके से भाग के तवज्जो शाबादी नाला जी है सैयद बादशाह तालियां आयो जफर दे मामे दी जोड़ी जी गादी मजी वधे नहीं मामे आए वधे नहीं अच्छा जेड़ी कह गई अच्छा सदी होई आज भाई मैं मौके पे कही नहीं बलोच आगे बुला दे आगे जी मार मुझे अरबाज मुच्चर जी नौलो कि तू 100 रुपया किराया लेने तो सीधा तुम्हारे घर ताई सवाद भी खाओ मुच्चर दा डब कलाकार सिला जंग दी हदूद ते अगर कमीर वाला शुरू हो वैदा ने हाँ सरदार गुलशेर है हाजी सरदार अब्दुल खान बलोच साहब तवज्जो बिस्मिल्लाह है मुझे हिकतियो शाबाश शाबाश ठीक है हाँ जी हाँ और ये तो फैसला करने आए साहब हाँ जी बुला के रसो जी ए भाई फिलहाल मेरे बाबे दे मेले ते मेहरबानी करो टाइम कोई नहीं हंसदा नहीं पिया निक्का हंसदा नहीं पिया टाइम होना जी ने सदा आगे करो इधर देखो भाई